Daka jingsok kia halor ke Rukom Pynbeit yaki paper examen jong ke examen higher secondary school living certificate HSSLC science but commerce stream daka Meghalaya Board of School Education MBOSE u MLA ke Mairang uba Metbah lingdo ubadeiru chairman ke Meghalaya State Planning Board jong sarkar jela ulaong bakalong ke Pynduh Mynsiem yaki Shlem Pule ki Sdang Kiew kum katirot sing Memorial College but Mairang Presbyterian Science College ha constituency jong u Hakajing tho show Rukom sangma u menteri beri khmi ikatanat Pule ke sarkar jela uba Metbah ulaong bahdien kajing Pynbeit biang yaki paper examen jongki kena HSSLC bala pelat hak arpusan teregu jelio arja arpusau daka MBOSE la Shlem baki kena ki khamhe ki marks banya ki ba ki la yo hakapor bapen bana salon sar ya ka result hakaprat teregu jemmang arja arpusau na kabenta ki teki artli ki stream Katay kepen palang ya ke jingsok kia halor ke lawai ki kena Pule bat ka long du Mynsiem ya ki Shlem Pule badang Sdang Kiew syakman uba Metbah ula kentu yo menteri bun tuklar halor kene ka benta Kumban syukdo baka Meghalaya Board of School Education MBOSE hakajing pen bena jongka haka arpusan terek jeliu arja arpusau kala pentip bakala pen bena bakala don ke jing pen kelai ka top ki bawan syakmat na ka result examen higher secondary school living certificate HSSLC hadien ke jing pen bet biang yaki paper tho examen jongki kena haka commerce stream ke St Anthony's Higher Secondary School kala yo ban rung biang haka top 10 hadien baka kena Pule jongka ka Monita Roy kala wan haka kerdan ke basipo but kala yo shispa mark saka subject business studies nakani kajing Pynbeit biang haka science stream uar gadip gosh ukena Pule na Don Bosco College tura ula rung saka kerdan bakhandai haka top 10 Nolor ar gadip kidon salai ngot ki weipan kibla rung lang hak top 10 na kajing Pynbeit biang yak result HSSLC science stream but ar ngot ki dei kibla poi hak kerdan bakhandai badi weipat hak kerdan balai kini ki ar ngot ki barung hak kerdan bakhandai ki kentop yak balari sok miria jongka St Edmunds Higher Secondary but udep dit chanda jongka Laban Bengali Boys Higher Secondary School ubala rung saka kerdan balai pat udew aniket patanayak ke Laban Bengali Boys Higher Secondary School Nakini ki dan saki kena ki bar nakajing pen benar result badang shen lapau bakila feel badan ru ki bala poi haki wegi division henrai menta nakajing Pynbeit biang lapau pat bapoi shaki division basyakmat naka science stream ki kentop yo chance cam watlang ka St Edmunds Higher Secondary School ubala poi syaka kerdan first division naka second division kanaki bahon marbanyang jongka Mairang Presbyterian Science College kabla poi naka second division syaka first division but kaman bhalin khongwer na Lady Keen College kabla poi naka second division syaka first division nangta ka Asta Kumari jongka Shillong Jail Road Boys Higher Secondary School Shillong kabla wan syaka kerdan second division naka third division kat baha ka commerce stream laingot ki bala pau bapil na ka jingpen mana result badang shan henry menta hadin ka jingpen bet biang yaki paper examen la pau baki pas kini ki kentop yo Jefferson K Karshandi ka 7 set annex higher secondary school ubala poi haka kerdan first division u harbor master Karlat ka Tirot Singh Memorial College Mairang ubala poi syaka kerdan first division but ka Sharai Hun Lin Noksi jong ka Tirot Singh Memorial College Mairang kabla poi syaka second division Kumban syukdo baka MBOSE ka ai ka lat ban Pynbeit biang yaki paper examen jongki kena ki bam sohon ya ka jing yo marks jongki da ka ba hapan sio ya ka bai Pynbeit biang जो और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की सर देखिए इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं घबराइए नहीं FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है अच्छा पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है और हाँ किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है जी नहीं फोर्टिफाइड चावल के रखरखाव स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी
अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।